TV. Mubango jwankatha cietu ureteri ni Solution Sacco. Ikambecha na Solution Sacco kenda uongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Ibagane ntubakwithira gwatanite nani mubango ni jankatha cietu ntukamutheja nario na mwake ni juju 2024 tugarukirite muno kwithira twitegera ekuru bara bethirite bari ndene anje ciao na bethirite bagita muno ngugiria o mwekuru ethagira akirita no bo bakethira bakirita ngugiri nene na njira ya mwanya kendeita na mbere kwithira kia ni ubisi bwawe negeta na mbere kwithira kia ndika ntu bangi babengi na kinyoengwa kwithira ciandikite na mantu tajaja ketheja gita na mbere kenda bo beta bagicukiria na kwa itugi na gutetheria bao na bangi bageta na mbere kwithira bakiambiri kinyangu gingi ukurukira ngugira bethirite bageta na mbere kwithira bethithia niki tumubango ni jankatha cietu turiongete ntere ciango sisi rutero atimau atashemania na mwekuru umwe uria wijekene muno na rieto yango sisi farm na nkurukini urithi bubu nene burethirite gitithia na mbere bo urithi bwa ng'ombe cieria na nkurukini gitumi kia ntere ciango sisi kwithira kiambiria urithi bu na nkurukia kambiria na njira mwanya na urithi bu nene na wena mukuru wawe na family yao bonde mabakethira betethaniria kwithira bagitithia na mbere urithi bu ntongi ni Phyllis Kanana nwe tushemanite na wewe tukamutheja na karibu sana mubango ni jankatha cietu. Ya asante sana Makena. Naibwaga igo tushera ndende ya farm yetu ngo sisi farm. Oni mbeta wa Phyllis Kanana Mwirigi na ngugea kwa neje kuona ya farm ya ku farm ng'ombe, ngoko, nguruwe na kinya ng'ondu. Na ndetoretha yagwe na large scale. Yes. Na ni ng'ombe ciaku urithi bwaku nkona ti urithi bu tweka kongoni imwe tiye kethira na ro ciarirwa bwarithagia ng'ombe kana ni mbie atumire guntu ta guku ngusisi bwethira bwika urithi bwa ng'ombe ingwite kinya na rampu mete na ratu ciaririre no twarithagia ng'ombe inya tha twarithagia ng'ombe icia Kimiru lakini kuma au nde kwinya gukundejera ndambanire na ng'ombe cia Kimiru mbuga ndambirite na ng'ombe ithatu na inda chitaira ngoge muno ndagere gucithithiria mbi lakini feeding na ndio kona na ndi ni demand muno kuma au mukuru kwa ona kana na mbere we na interest sana na kurithia ambira tukabandirisha ng'ombe iji na ndi tukambiria ng'ombe cia iria ingwitike ninkuona ugo wachimenyera na kuma au iro angwatire njara tweta twachwa ng'ombe iji na ndi cia nyumwera cia Frisian twambiria na ithano na kuma au urithi bwetu bwenderea na tweta twitete tuona tukinyire ki large scale farming na ng'ombe ri wina cio kiri farm yaku ni type iriku ni iriku ithagira muno utegerete urithi bwaci mono Makena aja uju turithagia Frisian tugachoka tukarithia tungase tukaeka kidogo na Austin American Austin iwiche twikite sana guku na climate yeji nyawe ngoka mitegera no kuona climate ya ikipia ni ndongi sana igwika ng'ombe kwa uthe ni chikuthithia bwega sana na kire urithi bobo akuntije kumera una ndio kwambiria no no utonyo urithine watiganira ngugingi wachoka na ndio utegera urithi kana nake wambiriria urithi bukenda ukinyana ndi gucita ngusisi farm ma kire Kanana ore ande na Mwirigi farm wanka wari tare nene indari na ngugingi nyumwera different lakini ande ndona ambija kwina ng'ombe ndatigana mantu jangi jonde nontu nande iji nande ndona isimpandikite ciciongwa kuringana na urango endieria ndona nande uteanje mbithira ndenguge ninge ndikuraja nacio tianji kwiria nande kenda mpumba gucitega ndi akwi na kire urithi bwa ng'ombe nontu arithi babengi na rwi bategerete bakwigwingo sisi toriongete zikene mbi muno withirite ugitegera gutigira ati urithi bwaku ni bugwita na mbere kwithira ndithi ciaku ikithagia na ng'ombe ciaku ithongi no gicebaniria mirimo emingi sana nandi tutagaira utheru Makena sana utheru na gucimenyera bwega na bia kuria no ntono mwanka ng'ombe nyaye umifindi bwega oro kumita no ubu batinya yo kumifindi na ndikenda yomba gwikeria kwa una ndiki wikyo tutagaira sana na kumithereria are gukara mwakirejo waku jethirite jokaria ate mwakirejo wakwa na ndikyo kona nthithite na chuma
nkageria gu symbolize mantu kenda jate kethiro janene tugaka na chuma nande na ite gutumira go matiri nyingi no tukejota gera no kuona kwina ventilation kwina go etereta materials nyingi ikyo kona twakite simple na mimbi murithi urotegerete baingi bagwaga kiri wakira Into ngombe tiumba kwithira mimbi ikigaruka gitoma mai kwithira ikigaruka kiria ni spacing iriko yagirite kana wira murithi atia urotegerete ntukwena arua urabatere kwithira tigira ati na gutegera wakigwawe kuringana ngombe ciaku uringana ni utegara urokona ngombe kurengana ukathimona ndikenda umba ngombe ithira ni kumba kugaruka ni kumba nete guikia rukona ara ura ndene na are mami kwa uno mwanka kwithira kwina measurement njega yu mubundi eja nande akathima bwega na umbe gwakirwa gintu gikiega ja giki wamenya gwaka nande no retire ngombe kiugoni nande buthithagia ate kumira au gutigira ati mwankera gwita thokone to na gwita thokone agwiritwe ukiambiria gwaka no mwanka ikwithira no mwanka muntu kithuga ni makena nwithira wina plan njega ukamba mbere ma feeding no mwanka ukiambiria wambe withira ubangita mantu feeding kethe isilenjie kuwithira no methithitie uthithie uchoke wandire thara no ntuntumba kureta ngombe nchiambe mpambaniria cho nanti na thara ekwa no mwanka withira wina bia kuria biria wijite kwa mbere mamba kira mpumba kwira murimi no mwanka mbere ma wambe organize mantu feeding weke silenjie ku weke yaku enough uchoke nande na mutu nande withira wina ju kuma u nande wareta ngombe ciaku ukethora kuri haraka sana kurithia na wamenya nande gwika ngombe na bia kuria biu bionthe ni mtu abatere kwithire tegere gitare mimbi wambirie no rithi bwa miari no mtu na kwenda kuria angu sisi family ndagia mwari na mtu ejira agura mwari yao amenya gwita ju ni mbi batere otigira ati ni ongutegera kenda mwari yakwa yunditireria rire kenda jo gwitireria feeding kuma geka ja ukanini kuringana ora nande witite nande ugigoka ire mwanka gageta gokirite feeding mwanka ikambiria igasavwa au uno mwanka ithre kuma ora twambaniriria kogeka nini ikyo kuona nande kenda itekie ja ngombe njega lakini nande mantu ja kwithira witite kuraja nwije thayu utethira ukimenya nate ngombe irerareri lakini nini ngwa inkomenya ora nkarerete kuma geka nini kaciarwa kaja ukanini nkatunyangi na ngageka ara ura nkambiria guka 6 liters pandi rokere ijere rasta ijere na tha ingi nkaerita ijere kanena na akinya nyumwera no mwanka nande nako kenda komba boost kende minute ko yumba kwithira boostetwa na gaitie bwega nande na thayu gatumba gukwathina manyaga akura nande ge strong ya nene kethira ire ngombe o injega kuwa kambiria rite ithandatu lakini kuma ugeto kinyia irio uraga gwita ugagatigithieria nyuma imeri ngena atuge gekinyia 6 months na ara gatithero kenyunya riu rionthe ugeto nyiitie na ndikumira u ni othamagia ara gitu jau ngagaikia ara ura na ngaita gitu jau ngacoka nande ngaikia ara ura arona nande nkambira nande gufindi bwega nande na kamutu nkirumaiya kintu ja kiu within short time ikinya 1 year ngombe nene na kuma gika jau gwita monka gitarare kuma ndivyo nicho kagitarigana ingwite ke 1 year 1 year ikethira ngombe 1 year ikethira ngombe ya kwigusabwa mtu akethira na kwenda ro kwambiria urithi na kwambiria bunini acoketa gitaia mwandi vaisa batero gura mwari jwe meri ngana kana jo nene ire jo mwaka kana nire irikitio kamwaka mono twenda jajo jo wetu twenda kwendia na ngombe service thayu ya kinya mwaka jumwa na kana thayu at least muntu akethira yeshwe imbia kugura ukona ngombe yaku ne kamatite inya ina confirm ina 3 months na ingwete kiki kyo kyomboteithia murimi sana uti tugura tujora tuingiri 20 no ugure no ugure lakini nandinya faida yongwa faida ni njega thaira nandi ngombe savitwe ko ti mono twithira twitegera kujukia kamwaririra ke ngiri 20 ngiri 30 ge kanini itukamenya
ureri bora bobatere kwija gwitiga lakini kuringana na uwezo bwa muntu lakini oni urampomba kwa advice ikugura mwadi na ndithaira savitwe lakini uketha tena uwezo no ugurinyage kanini ukaja tugakwa advice ura umba gwita gukarera no gakarera neka ng'ombe njega no tusietu imbrindi nthongi na ndikumira uri ng'ombe ni savirwe kaya kamwari kana na ndigeterete kwewa kaja uitare akorea mbere iyo menyeribo kamwari kethagira karia tare gitare gega karito kene gatigira ati nitukinyeria rita ire ao murimi wonde arota kwithira kiona ng'ombe na rita 20 na rita mono na ndikenda manto jo jonthe makena jajaira ge feeding tugetigeria 3 months no mwanka twambire ku steam up ukambire kuthithira steaming rumi irio ndale meal ugeta wonga ongerete tuchumbe twinto jatu na ikenda inya kiewa njau ithiro na ndi kwambire gwiteria na igupanuka tekwetera ng'ombe wa njau arafu na ndi thayu iro wambire kumea ndale meal ukambire steaming up kuma ina meri ng'ana meri 6 au na ndi wite ukionga ungairo ure gwita mwanke wenjau kuna na ndino tuthukaire mathabu nuntu na ndi nawe no antu bathukaire masabu wetera hapana utumbo meforce no mwanko me prepare na mono arithi bara bengi baciuragia ni murithi umwe kama ng'ombe jairi ni mundo kama jathatu ni mundo kama rimwe ungi netire mundene na tukirie akauga kairo na mame ndonga kama na ndiji kuringana na onto cina high production utumba kukama jao na ndi tu makena tukama 3 times per day toka kama rukiri tiambairia gukama 5 igachoka ikamwe kaire thasta na uchoke na tukameogoro kaire na ndike kamwari kare wimbi murimi ura tutegete ntukwena arua atigira ati na kuthithia ura kana na kuthithia meri ari ringi kamwari kare na ndi tuga steam kuma meri 3 kana na no tukambiri tare mbere guka kama mita jathatu kana tukathithia no ukambirie wiga prepare inya kauma katho ire kakauma gakame 3 times tethero kina thina na ndikenda kamenyeria ura gitite kuthithieria gitare na ndi ukama ng'ombe cia ni mukamire jwa kurukiri kwethegere gukariete nuntu ndikugo kamotu ko nakomine imwe tuko muno na ndi utuko bu muno nyethera ntithira ndi kwija ndethi uju kwa ugategera kwina CCTV camera ndaka ciakwa na ndi keja ciukire no ntichiamenyerie na barutirie ruji mbekirite ruji rwa mwanki ara bageta kino gwikira tukutuka imboera bajukie ruji peja bambirie mbere mabambairie gwitira ntaka baitira ntaka eu na ndikenda at least ara bagukamera kwithura kutheri bachoke na ndi bambirie gukama nguge ku iketumi utindiro gwete na ndio tekwa na nguge wire sana we na kamera no tonande kinya ndi nara nyomba thayu bakwambirio kama ndetanga thithia ngataka kithimwe kwa mbona ora bokama na activity cio ndiri kwendelea ku ndo nara ura no kugitate no nkona makena na ndi thero very easy uteke ntu ntithairwa nkiona nara kuona bakithire makosa nkabaringira thimu mbori na atia nkuona kana kwi nkuona ng'ombe ere kari kwi ng'ombe ithera erwe nyumweri nyanja utuku indironere nya bakeja kwithora rimwe ba mami no mbokie nkethora ntegete na untubu withirite uthithitie mimbi kana na wira murithi ungi uro kwenda kwithira kinyira urithi tabo bwaku kethira ni withirite bubui kana bwina challenge ya bu ntu thimo akarawetaga onyo gweta muranone kana kiatho ni otega ona zojo na ndio gweta Easter na kwa wanja no kono tore akui sikadra lakini inya amwana bau no mwanka inya kuru ungi nande munene wa nthako ire mpandikite no mwanka at least ukaethio mwe na ndi manager wabo akethira wagitega inya the ote akui kwiura na ndi gugutegera akethira na kuthiuruka na inya nthaka o icio ngwa igwita ngugi nchira most of the time
ne ngugi eno ne obukurira kare ni bwethiuruka ke ng'ombe magita jonthe weta wakarakara nthi gurara kidogo itaraundi kairi ki ng'ombe kwau na ndi ntiona cina ici nyingi na ndi na thaka injega anda imba trusted batina thina kiuria gano ntona ndi tubere turi ekuru tionete ekuru muno kirurithi ba ng'ombe atio turithagia twikite tona mwikuru bieria ya kuthamiria ikethera na untere iji shetima ukethera ikwethirite kwene ekuru bitangugi ibaita na nya oni ni ngokambithira njukite nyomwera mbikirite nyomwera ovaro yakwa ngekira mandi boot ngeja tukambiria gwita na ku scrub nao kunze kuona naja uju i exercise ukauga antu agutinda tindite nte na munda ne ukangugite au ete nditangie kwa ngeja gwita ngugi aja uju kana na mbere tire tuikinyira muthia jo mubango twenarua mtu na ushuria ang'ombe cie mirimo kwi mirimo mimbi ithagira kigwata ng'ombe muno kana kwi kimwe kira murimi wothe abatere kwithira kirigiria ng'ombe cie itekethiri kigia thine ng'ombe iteaga mantu iteaga tumirimo tumwe mono ithirwa i mastitis lakini yu nayo no mwanka na kuithirwa wi no utheru ukipite utheru tutamba turia tukuthambiria ng'ombe iji nandi at least mtu akomba akaba kwithirwa inya ng'ombe ina gatambo kayo na kundip tutamba tu no mwanka turwe na disinfectant kenda nandi umba kuraga murimo joro jute kombe spread kiringi no to jo etanga haraka sana ng'ombe mwake ja kugwata no wone within 1 week ingi gwatetwa hiyo cionde kwa nandi kiwike tugereria kurigiria sana mastitis kire urithi gwaku production ira ng'ombe nene itawa na ni uritengana kana metete kanana kana metete mwirigi tena marito maingi na nyingi producer bwega rita kuma 35 ira nyingi kwena chichi na kuma 35 to 40 pande ira ringi tawate ile yo itawa big kwena Morgan na baku bau kana ucieta kuringana na igita na mwito jaraja njeta kwena nyana bakwa inchietete kwibombitete kuringana na ana bakwa ingariti bakwa bangugi inge arocia atanocia kwayo itawa uguku kwena kanana kwena jayo itawa Celine takari kange gakwa chieku ndi otechiontete tote mwana ntete guku ndi twithiuruka no monkomboni kanana ari monekethera ko mumenyerete nkuruki na mwirigi koyo wetete ritara mukoroku ari utondereta ritara mukoro kwa lakini the sister bareo iri ndume Notirithagia muno ndegwa kawendagia ndera ndina munda jungi samoya ngeta ngachiko no ntuntiumbota ngachirera ndisembe kinya ukathinja ugachira ibwe either ukathinja kana ukenderia thinji kirurithi gwaku mtu nakwenda maybe mbeu ya Ngusisi farm kethera wendia kausten gaku kana kanjase au makena tutethina itwendagia na ingwete kinya bara barugurite ng'ombe kuma au inya ibonete ng'ombe injega na inya thai keja kwitha ko kwenda tuteaga mieri no tuno igwita na mbere na guciarana andi no twe na mbe Ngusisi farm kana namba eku kinya personal tuno ende kwaria kana na wengo isasa na inya kuja kuthoma nkuruki mita na antu mantu jore ibeja na bakathoma mantu jore na ndi mantu amengi tera tukuthithia guku kana na twirikirie mubango ni na tawire kurubangi na nkurukia rithi ba ng'ombe ntu iba bengi na ro bategerete kana na ntu njikene muno Ngusisi farm na mantu yo rithi ba ng'ombe na tiobera na mimbi kethera no kwenda tuija no twena mbe kwithimo isasa makena ora mpomba kwira arimi bangi ndena mubango jojo ikubera bakona urimi ba ng'ombe jakaburito isana kuringana na oro kambiri nya wambiri akidogo no ore mokwambiria na ng'ombe nyingi ukambiria tu na ng'ombe inkai na ori gweta no ugeta cikongaira maciara na ugona wendie dia ukaigwa kwita ukita ukiarama ore ugwita kwa una ndeta ukaje mantu ja manene kana ja momo sana utikio tumba kwambiria ke no wambiria na ng'ombe ithatu no wambiria na ng'ombe ijiri na ngugigeta bwega no geta wititie na kuko gwetu itwendagia na gutina thina inya no mbae na mbekwa uro kwenda kujinya kuthoma itwita na antu
na bakamenya ora bakwambanirie nacio no tinya batu atwathomere kenda tumenya kuhukirithie tena mbekwethi 0720 754 151 0720 754 151 Ebaga nintu bakwithira gwatanirite na ni ugoroba na aru akiri mantu ja urithi bwa ng'ombe ukigwa kana na mbiririe na urithi bwa ng'ombe ithano eta na mbere kwithira gikirwa njeki ni mukuru wawe na beta na mbere kwithira bagiujuria urithi monkera na ndibetite na mbere kwithira bagiciukiria na ne amwe na arithi bara banene ndene county yetu Emiro na kinya kethira bena monkene jari ikipia no ithiro kibariungira no geta na mbere kwithira kithoma motaro nkuruki ja urithi bwa ng'ombe cieria na nkuruki na te omba kwithira gitigira ati no kuongera ndithi yaku na ngarama yaku ya kurithia uregeta na mbere kwithira kinyianyia ngakwendera tuko bwega nini waku makeno matiri eta na mbere kwithira kiamwe kurunkatha na kwa gitugi ndene nja yaku Kureteri mubango jwa nkatha cietu ni Solution Sacco kirigo mwene biashara murimi o kawa murimi o majani murimi o nkandania na murithi o ng'ombe cieria rugura account ya mavuno account. Solution Sacco, your ultimate financial partner.